Whatalofa le pa ia ma le mamalu lo tātua tunu i lau whaafonga e se whaopopongo telefou I meo lo tutupu I Sāmoa I le amatanga o nei vai aso. O le afio anga o sa vai le whanga na sola ma le manu malo o le teu te wina o ai e le teimi o le tāpenanga o le talinga malo a Sāmoa mo le whontanga teitai a malo le tau pulenga e le masina o ki topa le uatua nai. Whaalia le tinaya ani le apai mai sa vaia. Ova male ono sfulu afi. Awa fo I o mo meo o pou piliki. So e whaatutu ai ma moli o moli. Na au mai whafo I New Zealand ia matou moli le. Mo meo a fo I sola light la I taimi nei. Ia ale ngata fo I leo. I o se lene fo I na alu e whaatupe I le ai la tau ia. Ia le la ua matua ato e tau I mai lava. Ia le tau ti ngai mo ia ele I o le se lene na alu. Ia ai whaftai leo maua si se lene. So ani mo le no. O sa vai le whanga o se tasi leo a whioanga. E le whaatamala le te wina o lona a ai. Talu na whanga solo mai le tau vanga le nei alamtanga ruenga o tinamata mai tai. Mai o so lātou sao fo I le e langulango tuai le mālo. Ma le whaamatango fie ino le siu manga. E tau wana le bloketi alamtanga ruenga o tinamata mai tai. A tina nuu manga fiso tai. Mai I le silia ma le tolu tausanga talu o na leto e usuia se whontanga whaal tausanga. A le asose lau Tala Sāmoa po le Jaws, lena whatu a whatau nuwine le asfareile le asono o le masina nei o te sema, e le whale ainga le princesa I mato tua. Ai mai tausanga I tuatu o le silia le tolu tausanga, na te ena I lava na tala o le tupe, ma le pasia pe o mai I le whontanga no sui le whai uone vai yaso. Na wha wau le whontanga I le toe whiliwhilia I le o le isi anu komiti po le laulaua whonu fau, mo le tausanga lua whelua se fun mal wha. Ma toe whiliwhilia I le wha awawina pea o le tofi perestene, e le tamaita ia langi keresoma mai le talamua media. O le sui perestene, o le sasunga se Yuli Francis mai nalepa mai le NUS media, Whailautusi le tamaita ia nganu malemana Rona Lee mai le TV tasi. Sui whailautusi le tamaita ia Adele Ferwin o se tusitala tuto tasi. O le teutupe o le tamaita ia lilo maiava mai na vai o le Radio Sāmoa New Zealand Sāmoa. Teutupe fiso swani le sunga nganu malemana au tanga vai tipi au tanga vai o le Radio Sāmoa New Zealand Sāmoa. Maisi sui e to lua e to valu iai le laulau. Angie Kronfeld mai le talamua media, ma le sunga I a ngana sa vea ta whianga o le global media. Na amatalia le whai uwana vai aso na whaasa e atu whai ngā malanga a le company wa alele a Sāmoa le Sāmoa Airways, e na te whaongai na mai le malai wa alele fau le sa fausia mo le whontanga te tai o mālo le tau pulenga, mo ana whai ngā malanga I le aso sa a ngā I tā funa I Amerika Sāmoa. Se I vanga na ai whai ngā malanga I aso o le vai aso, o loo ia whaongai na I pia lava le malai wa alele I whanga li. Whatasi ai mar company wa alele le talo wha Airways o la whaongai na whatasi nei le malai wa alele o le tūlangi I whaliolo, o na talu mai o na tala ina le malai wa alele I whanga li. E lei mawhai e lava o na whaongai na e le talo wha Airways, o na o le tūlanga le saonga le mumoa na wa alele. O le malai wa alele o le tūlangi, wa iei whaatasi le ofisa le tiute, ma le ofisa malanga. Ua whaalawi loa le fionga le minister soifua malo loina, le fionga waalasi loa pitu whanua tā fitu sele, e le whaai unga le vaiaso le whaau unga a li matama I taitausi soifua, le tali mai o le soifua malo loina Filipaina, e vesoa swani I le uti ma le tu aititi o tātou ofi ngā ruenga, po li matama I taifo mai o le tātou soifua malo loina. E mawhai a Filipaina na soswani mai I le vai o le tātou tauwhai, o le tātou workforce, o te ngata whainga reka. Sau dole fionga wālasi o le mata opu po se tālo sanga, na amata mea ai Sāmoa, pei tai ua tali mai Filipaina wāo fie maisi atunu o le Pasifika, e lana fesoa swani. O le kaunga refon kanga o iei fituna inga, ina ia fesoa swani mai Filipaina, wa fia I maisi motu le Pasifika. I le whasoa soina o to mai,
ia mafisoso anu mai fo'i watu tātangata e a onga i whipaina ia e maise o whaasoasoa o to mai o tausisoifua ai maise foma. O le au whaau o le neitu sanga, o le a whesoasoa ni atu i le mana ongolo iai le soifua malolo i nei le atu no, mo le au whai ngā ruenga olo o ngā lue. E ono pasene le o le a ave asea mai le whaaputu ngā tupe le tangata whaisa o whanga le nupi wha, e whaatupe ai le isi vai ngā fau o le whaalapu tonga, mo le soifua malolo ina. Whai lo manino e le pūlenga le nupi wha le whai unga le vaiaso le whailoa inga ma le utu Tala, o le isi tolu pasene o le a ave asea mai i le tangata whai ngā ruenga, a o le isi tolu pasene e tutongi mai e le whai ngā ruenga o loonga lue ai. O se fōwhanga e leo talia i nei nisi o le au whaisao whanga o loonga lulue le atu no le temi nei, o nei manatu nisi, o le atu i titi ai le lātou whaaputu ngā tupe mono lātou lumana i manuia, pe a whai ai tala i tua ina ua retire, pe ua ausia lona 50 sanga le soifua. E le o se fuafuanga faule nei pe o na tā ua e le te fono o le whaalapa putonga le nupi wha, sa a mata whaatara noina e le whai ngā malo tala wai, ai i le whailua inga le utu Tala ma le teitai o le tua ngai, na ia wha mau nie le utu Tala, o le mata aupu lea nao lātou a mata i loiloina wawaava ai iai, peita ina toe whaapawhala, ona o nisi tūlanga e le tāla whenga iai mo le tangata whaisao whanga. O le fōwhanga fōu al whaalapu tonga nupi wha, ma le wha moe moe e whaatupe nai tā o tonga, mo i lātou e tāla sanga mpasi e le kāpeneta, e te tau o na sa eri tong fiti atu i whane mai atunu i whafo. O le whaiunga leo telefo mo le ni yaso, manuia telefo whanga la whenga iei masio tātou atunu, wha soifoia.